Dagı bir sözlerimiz var, ilgerki aksakалдарыбыздан, ilgerki damlalarımızdan. Ustatına hiç kaçan şagirdi karşı çıkmaydı. Ustatına hiç kaçan şagirdi karşı çıkmaydı. Oşonu menen koşa dagı bir söz var. Ustaz şagirtten ötөт деген söz var. Ustaz şagird, yani şagird ustazdan ötөт деген söz var. Şagird ustazdan ötse ötüşü mümkün, bирок hiç kaçan karşı çıkmaydı. Bunu bir biliş gerek. Emne üçün bunu aytım kelip atат. Azırkı biz tanıgan, biz bilgen Bişkek'te Molda Nadir, Bişkek'teki Molda Sabır. Oşonda ele Allah rahmatını alsın, ustazımız Furkat jirgesinde savap verip durgan, ustazımızın ustazı olup Molda Şakir damla. Oşol 3-4 damla var Kırgızstanda. Janadagı Bişkek'teki Molda Absatar damla. Allah'ın Allah rahmatını alsın. Kırgızstandagı büt bardık alımdardın, bardık oşol insanlardan şagirtleri. Bирок тилекке karşı al ustazlarımız özümüzün Orta Azya tartipti karmanıp geldi. Orta Asya'daki aksakallarımız karmanıp ketken dindi bizge jetkizip bizge öğretip şagirtlerdi kançalagan şagirtlerdi çıkardı. Kebir şagirtleri sırtka başkaga barıp başka bir ölördün akidasını, başka uluttagılardın saldını bizge alıp gelip bizim saltımızdagı şariatta bar amaldardı jokko çıkargan ustazına karşı çıkan şagirtler koyup geldi. Bolbosa görsöңүздөр ошол дамлалардын бардыгы ошол Молда Абсаттар дамла, ошол Молда Шакир дамланын, же болбосо ошол Молда Надыр жана Молда Сабыр дамлалардын шагирттери ошол дамлалардын бардыгы. Бирок алардын сөздөрүн укпай калды. Устаздын сөзүн уксаңыз башка кеп, шагирттердин сөзүн уксаңыз таптакыр башка кеп. А бизде илгеркилерде ушундай сөз бар экен. Устазына эч качан шагирт каршы чыкпайт. Ustazına şagirtte karşı çıkmaydı demez. Balki ustazının nazarı şagirdine şunçalık düştü şariatta. Kanday desek İmam-ı Azam Abu Hanifa bizim mazhab başımız, bizim yol başımız. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh'tin köptөгөн şagirtleri var ile men sizge 3 şagirdini misallayayım. İmam Muhammed, jana İmam Abu Yusuf, jana İmam Zufar. 3 şagirdi var ile İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh. 3 şagirdinin en köp İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh'in aldığında жүрgөн, köp vakit İmam-ı Azam menen bolgon İmam Zufar degen şagirdi dagı var. Bирок Hanafi mazhabında İmam-ı Azam'dın 2 şagirdi janagı İmam Muhammed jana İmam Abu Yusuf rahmetullahi aleyh'lerden sözünün bir Hanafi mazhabında ordu var. Bирок İmam Zufar'dın Hanafi mazhabında ançalık darajada ordu mu'tabar emes. Emne üçün İmam Zufar'dın sözünün karaganda narkı ek şagirdinin sözü küştü. Emne üçün İmam Zufar İmam Azam rahmetullahi aleyh'in canında köp vakitler bolgon bolsa dagı, bирок emne üçün anın sözünün ordu jok, Hanafi mazhabında ançalık darajada sözünün küştülüğü jok desek, bir günü İmam Azam rahmetullahi aleyh ötüp baratsa, janagı şagirdi İmam Zufar rahmetullahi aleyh, ошол İmam Zufar darata lokkan boldu. Oşon alıp kelет insanlar. Emne üçün İmam Zufar'dın sözü daifrak. Janagı 2 şagirdin sözüne karaganda daifrak degenge oşonu dalil kılar. Emneke? Oşol жерде айтат. Emne üçün desek İmam Zufar bir gün darat alıp atsa İmam Azam rahmetullahi aleyh ötüp baratkan bolot. Oşol mezgilde İmam Zufar rahmetullahi aleyh darat alıp atkanda İmam Azam rahmetullahi aleyh ötüp baratkan bolot. Oşol учурда janagı jerde ustasını urmattap tik turbay koyot. Darat alıp atат эле, бирок ustasını urmattap tik turbay koyot. Oşol urmat ustasına болгон bir urmatsızlığı sebebinен anın kowlu belki 2 şagirdine karaganda zayıfrak bolgon dep aytılат. Ustası urmattooну şariattagı ordu, şariattagı darajасы şunday daraja. Anan ilgerkilerdin sözünün mani mаңызы da ошондой экен. Ustasına hiç kaçan şagirdi karşı çıkpayt degen. Misalı aytsak, dagı bir takvalıktın tu çokusuna jetken ilgerkilerden bir sözlerinden dagı bir misal aytsam, aksakal insandın aldından ötpeydi dep aytılат. İlgerkilerde söz var. Aksakaldın aldından ötpeydi. Taktap aytkanda aksakal otursa, anın aldından hiç kaçan ötüp ketpeydi. Al bolboyt. Al bizim adep ahlakımızga dagı, şariatımızga dagı, saltımızga dagı toora keldi.
Улууну урматтоо жөнүндө пайгамбар алейхисалам канчалаган хадистеринде айтты. Ошону менен катар биздин салтыбызда илгеркилердин сөзүндө бар экен. Урматтоонун даражасы ушунчалык даражада аксакалдын керек болсо алдынан да жанынан да өтүп бер. Аны безада кылып, аны тик тургузуп, же кыйнабан өтүп барат. Илгеркилерде бар эле. Bir аксакал өтүп баратса, салам бербестен жаштан анын жанынан өтө албайт эле. Укканбыз ошол нерселерди, илгеркилерде. Биз ал нерсени көрбөдүк, бирок алдыңкылардан уктук. Bir аксакал өтүп баратса, саламдашпастан өтүп бара албайт эле жанындагы жаштарчы. Бирок азырчы эки аксакал турса, ортосунан сүзүп өтүп кетет да анча-мынча жаштар карасаңыз. Карасаңыз, илгеркилер азыр бизде мындай деген нерсебиз бар да. Дин өнүктү, мечиттерибиз көбөйдү, медреселерибиз көбөйдү. Мечит, медресе көбөйгөнү менен илгеркилерде адамдар жок азыр. Алдыңкылардай таква жок. Алдыңкы таквалуу инсандар жок азыр. Өтө аз калган. Мечит, медресе көбөйүп, намаз окуган көбөйгөнү менен илгерки намаз окубаган адамдын да кулк мүнөзү, ичинин жан дүйнөсүнүн кеңдиги азыркы намазкандарда да күчтүү болгон керек болсо. Өтүп бараткан инсанды чай ичпестен үйдөн кетирген эмес, нан ос ийбестен үйдөн кетирген эмес. Азыр үйгө бирөө келсе, сиз тамак салып аткан мезгилде үйгө бирөө келсе, эмне кылтат? Уф, дагы келдиби деп атат. Илгеркилерге өзүбүздү салыштырбайлы. Илгеркилердин динине өзүбүздүн динибизди салыштырбайлы. Алардын таквалык деңгээли, алардын улуулугу, алардын мартабасы Кудайдын алдында даражасы бизден караганда бир далай чоң болгон, бир далай үстүн болгон. Же болбосо аял киши эркектин алдынан же аксакалдын алдынан кыя чабып өтпөйт. Аксакалдын алдынан өтпөйт деген сөздөрүбүз бар илгеркилерде. Карасаңыз, аял кишиге таквалыктын канчалык туу чокусу. Азырчы ресторанга барын, тойго барын, келин кайнатасы менен кошо бийлеген учурларды көрүп атабыз. Кыча кайнатасынын алдына кыйшаңдап бийлеген учурларды көрүп атабыз. Илгеркилердин таквалыгы кандай даражада эле, азыркылардын бузуклугубуз, азыркы доодогу инсандардын bir dinimizden uzaklaşıp ketkenimizden darajасы канчалык даража бар. Ошон үчүн мен дагы айтам, азыр дагы айтам, буга чейин дагы айттык, илгеркилердин эч качан айыбын табышка аракет кылбайт. Алар диндин эң бир бекемини, диндин эң бир таквалуулугуну, диндин эң бир тазасыны карманып бизге жеткизип келди. Дагы ошол нерсени кийинки урпактарга жеткиликтүү деңгээлде, ошону аталарыбыздан, инелерибизден, апаларыбыздан кандай көрсөк, ошондой тарызда урпактарга жеткизип берели. Бул биз үчүн милдет дагы. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaykum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa hifzan kamilan wa zihnan shamilan wa fahman zakiyan wa tawfiqan li tahsilil ulum. Жараткан Аллах айтылган маселелерди биринчиден өзүңдүн аразылыгың үчүн айтылган маселелерден кылып, айтылган аяттарга, хадистерге, илгерки инсандардын, илгерки ата бабабыздын жолун жолдоп, пайгамбар алейхисаламдын жолун жолдоп, андан кийинки сахабалар, андан кийинки табииндер, илгерки ата бабабыздан карманып келип аткан алымдардын жолун жолдоп, алардын издеринен кетүүнү бизге насип кылгын я Раббал аламин. Алардын издеринен, алардын баскан жолунан бизди тайдырып койбогун я Раббал аламин. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اهدنا إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين برحمتك يا الله.